ni wakyasingire ku designing muna abantu nkyasingire ku designing Sani Salon emazire busimike ino kula emazire imyaka nk'ebiri uri hano ati wa amabara gawe bakota bati Songi designer amabara gawe genyine nitwa Songi Weraris uri muki ndi munyarwanda munyankora Rwanda ramuki abantu bawe kabasatu abantu bange nkabasatu ba kuramutsayo ba customer bange kuramutsa n'abataka ba Nyayirongo ondi umukazi indomo mukazi tenyine umukazi ati nyenka shwera nyina abana Rwanda no mukazi cyonka hano tenyine mu mukazi akomuleka Rwanda hati amauli gange 10 nyali ya hasatu hayatika olimu nyagaba olimu akusigara inga agusigara 95 ukeka kazamali Sani designer ziri zinga asatu wa asatu hayatika olimu irinde hasigara kenda ni 5 saba kutonda active tuliantekaniza tujalike teka kole intwe tulantekaniza tujalika and of course tuli Nyayirongo eri munyamasaza ya Kikube tukwenda kunyumya nyumya muna bayikaza bali mu kichoka kinu tukaingo bintu mulingo byemereiro ikinisi osebirota kurungi kuzana akapuru hano muno ukakenga kurungika nakaza muno nkakenga amabara gawe John Bosco muno Nyayirongo kora mulimo photographer telebisani niwa kusingayo ni nyo kusingayo okosa kamera eri Nikon niyo singa kwezi ina na studio yogeza hoyimo unyina amahuli gange 10 ndiriho asatu nyagaba holi meri muri yayatika gasigarenga 95 95 damuki abantu bawo kabasa kuramutya mucyara wange kuramutya ne bafani bange muri magwenkora wena nabafani okitinisi ni iwe niwe betale fari yes tokusaliriza neda se koka nayo kamanya kurunja kazana kugezao katito amabara gawe Alex yekurubata biti mpora Nyayirongo tari kubi ari tata ati yo Nyayirongo kora mulimo nkitunde bitoke ese wa mama huli na 10 nyali ya hasa irimo ile ya nyatika onyaga huli akusigara inga bata akusigara maula inga amahuli 10 wali ya hasa nyakaba huli mu irimo ile ya yatika akusigara inga 96 kanda mukihono muzei nayo zile kuzana akapuru nze nje kulaba ozile kurura burura amabara gawe Simon Simon okora kiki Nyayirongo nze ndi mulimi wali mabiki mjanjalo ne kasolo ekiro yebicho lyesende zinga sirinjiro kaga ramuki wabanyani ba ninda musabona barya hani bafani banje kandi abanyani banje kandi mukazi wawe umukazi wawe wapi Ninza kumuramusizo muka. Ramukiyo mukiara wawe mugaye muramukizo mwenda muno. Karo mukazi wanje muramukize ni mwenda muno. Mwenda muno. Ndenda tuma kishongoro. Kishongoro ki? Akashongoro. Akashongoro tali regular. Nyina amahuli 10. Nyali ya hasatu. Iri muri ya yatikanya kabaholi makusigara amahuli. Beno ndabagakeka. Makusigara nga? 98. Kusigara nga? 98. Wama muzee. Ojoire yellow NRM yes bigenda bit kurungu bisokizivu amabara gawe ono tushemererwe Elisa Nyayirongo gambe Nyayirongo tena buzivu ati iyo Nyayirongo kora muri just nyewe ukora mu pipeline oko kuno in pipeline ati okora muri moki okora muri moki just anti collision testing a pipe ugayita batu gwemne to homwiremu okabisoma okasoma bikebe werudinge bikebe ninasomiyemo banzo ngambire wama amahula gakusigara inga ndira amahuli 10 ndira hasatu nyagaba holi muhayati kalimu akusigara inga okali hasatu okagadi waya holi hayati kalimu sika chenda na 5 kwa mchaba Nyayirongo yona bano banywani bange nabo muka mbaramukize bone bampura muko mukazi aliyo muramukiyo
mukazi we mulamukize baitu nkumukujukiza oba tokumwenda kurungi Fly Emirates ogamba oto wa Arsenal ekikopo kikabalemu kyekyabairewo why webitiera kyagano Nyairongo kola mulimu Nyairongo nze kola holding just kola nzigi obyekakasa kurungi ebyokola enyigi biki ebyono byekakasa origirumu watugeze nkorwa double sente zinga mutwalo nga 7 na mageti gono gamugakora kurungi binatu bikola ramuki abas customer banka basatu tumirako omwami bya Katonda mu advent wali wagulu ne bafani bannanga baseno abafani baba baseno nyina amahuli 10 nka nyali ya holimu amahuli 10 nyali ya hasa tunyagaba holimu eri muri yatika kusigara maurenga 95 kalosibe kurungi mugungurisi Oli said atikota so gobere kando joire gento bibawe o just swagger amabara gawo Joseph okora Nyairongo ahoroda naye okora nkono welding mukbe mukabisomera nkahebe yuko ohaya kwegeseza byanyagishije Justus ali muno atali muno ramuki abantu bawo nkabasatu abantu nkabashatu mbuzako Haji Nyairongo mbuzako Bashari akusembayo na mama wange wawo kalosibe kurungi bashi ogambe niwo Joseph Guruso sibirota amabara gawo tusabe Julius live Actara TV Nyairongo okora mulimo ndi mulimi oli mulima biki muno Nyairongo ebimba n'ebicyoli ekiro ebicyoli yesente zinga Rusanje temberemu mukutunda hati akasente kali mu mbanga kakuzoka mporampora kali mporampora nyina amahuli 10 nyali ya amahuli 3 eri muri yatikanya baholi mu akusigara amahuli inga 95 wanji 95 ramuki abantu banka basatu ramuki abakula mutima ndamukize Mozidani na Jamona Emmanuel na Alex kalo sibe kurungi Rasta osibirota oli kurungi Rasta dine isoko kurota kuli maintaininga lino oli steady nago mbizi by'urukumbaza yewe wanji nago mbizi by'urukumbaza tokenga orulirimiki nywe manyaguru Nyarwanda nurukumanya kale buramuki abantu banka basatu mu Nyarwanda abakorora Actara TV kale ndaramutso ndi kwenda unyenda wena ndamuramutsa waruhono umukyara aliyo muka toina mukazi toina abakota kaswe guswera nabyo bibitegeko tibi bitegeko guswera baitu ati muno kora muri mukimu Nyairongo muno nyowe kora mulimo mbonye wona buli mulimo gwona sente zikuzoka tiziri kuzoka kurungi zibuzire kale kandamukiho nabandi muguruso sibirota kurungi jebali amabaraga mabano tumwine Amos Nyairongo kora mulimo Nyairongo nindima okulima Nyairongo mukushinga kulima biki ibicholi ibihimba n'ibirayi no ibitoke ikitoke mbona muri mu sente ngazinga ikitoke ari mu 200 umutwaro ramuki abantu banka basatu ndamucyaho Saidi ndamucyaho Muze Karave nyina amahuli gange 10 nyali ya hasatu nyagaba holi muri yatika kusigara magwa murenga oyina amahuli 10 nyali ya hasatu muri yatika nyagaba holi mu kusigara enga cyenda na kusigara cyenda na inga 92
karosibe kurungi cameraman kuri ali alright ko isa kunu muno madam osibirota kurungi sibiro amabaraga kemirembe daya okwata omusana kuli cameraman genda hali oti bambaraga niwo kemirembe dayana bikurubata bita wow musana guturikare musana gwingi musana gwingi hati munu Nyairongo kora mulimo Nyairongo nituhinga turi barimi umusajja alinga omusajja ari omuka muramukiyo mugayo muramukize ego muramukiyo mugambo mwenda muno mundamukiza omusajja wange ngenda muno bamweta bata amweta Tusabe Emmanuel akora saruni atwara musaruni asala ishoke hati iwe muno koraki nyo muno nyizire mukatare kutana ukuraine byokulya yati nyina mahuri gange 10 yari ya hasatu hasigara agandi eri muri yatika eri munyaliga bakusigara maurenga oyina mahuri 10 yari yaho amahuri asatu eri munyaliga ba eri muri yatika kusigaza maurenga sinana na mukaga anji sinana na mukaga cyenda na mukaga namukiya abantu babo wanje ramukiya abanywani babo kwe abanywani mbine ramubaramukiyo ndamusaho mucyara mandazi mama Judite mama John mwasembere madam osibirota niyo mukamweno hotel ibo kutunda biki muno cya Nyairongo nanyonye no mudara nayo ino mudara hali gukutunda biki muhogo ebyokulya abantu bakubikugira bata kurungi tibikuri bato musana ukatutera musana turi kubi songa ki ba musana ayiwa mabaraga niwo Charisima Eva bolinzaro ye muno Nyairongo nuho kulire musajja aliyo banzo muramukiyo n'abanywani bawo bandi kuramuso musajja wange Salongo Justus n'abanywani bange n'aba TV abakitara TV abakurora abakondora nyina amahuri gange 10 nyali ya amahuri asatu nyagabaho limwe eri muri yatika kusigara maurenga garuka mutuhure na amahuri 10 nyali ya amahuri asatu eri munyali gabe eri muri yatika kusigara maurenga hakusigara amahuri 10 wajya amahuri asatu hakusigara amahuri 9 5 Karosi tumazire kuramuki mazire Karosi kukize sibe kurungi kanda mukiyo haba boda bano musibire muta jebale enu stage niyo enkuro ya Nyairongo sebo stage bageta batera ni tukurakurane boda Nyairongo tukurakurane boda Nyairongo chairman yonyowe ni wenyine nyine bantu bakakukoma bakakura twano bakankoma hato omuntu babana indako kujja stage hano kubeteranizaho aletaki tubanza nitureba aha piki ati yaba ine piki tukamuhandika mu bitabo hari no muhendo gakasente atekaho akasente nkakainga sente zinga akasente nikirugira esente zo tuhikiza mu kibina tumubara turukirugirira ha sente ziri mu kibina tubare bitabo nawe atekama akasente ako atahama baramukiye abantu bawo nkabasatu bokura n'aba stage hano abo babo mukawo mwawe nenda musaho mutabane wange nenda musaho no mukaze wange nabo turi gukora hamwe hano ha stage konko musana guturi kubi musana gumwingi musana guturi kubi abantu bakutema munembe birakuno bibira bakora mu konke bikiju nibyo biri kukira bikiju nibyo biri kukiraho binji konko musana nago ndikurane kututera amapike bagatumazira habagiga habwembera nikokwe turi kumuhemba sente nkazinga oku wiki buri wiki ahabagiga omutwaro buri runako hati umutwaro mushanje
nyina amahuli gange mu 10 nyali ya amahuli 3 erimu lya yatika nyagaba holi makusigara maulenga amahuri 10 rimwe rya yatika 10 rimwe rya yatika asigara amahuri nyali ya hasatu muri ya yatika rimwe nyali gaba makusigara inga hasigara 9 na mukaga karera mukya abantu babo bandi mazire yakura muki mbamazire bebo akazina akakura mutima abayuda twita nabo bayuda twita nabo balinka hao bayuda muze osibirota yebale amabaraga sikubwabo Robert unyairongo okora mulimo n'umuhinzi n'umuhinzi oli mulimi bigenda bitamukulima bikinyairongo turi kurima ibigori ariko umushanuka dushishira umusana ubishisire ibishyimbo byarapfuye ibigori byarapfuye ubu nta kintu turagiye mu mataka badamukiye abantu abomuka mbaramutse ndabaramutse mu Imana ibaho umugisha mwebwe se abanyu bameze bate muze osibirota kurungi ojo atiko bitabuyiro ojo ere people power ojo ere NRM kandi abatabuyire cyo tukinasonga bokuba nywenta wa movement oli wa movement niyo bakusinga kwagira ko niwo tukusinga kwagira amabaraga katsabe Peter nayo ukora muri nywenta ha murimi nayo ulima kulime bicholi bihimba bunyebwa n'ebitoke nebikajyo nkura biri bingi ebikajyo tusobora kubirima abo kwa bitwisize n'enjara biresere no musana gwingi no musana ogoteire namuki abantu bonka basatu ndamukiza omukazi wange n'abana n'abanywani bange bona bagenderemo ati nyina amahuli gange 10 amahuli 10 nyali ya hasatu nyagaba holi mwe rimwe lya yatika sigara maulenga 10 wali ya holi mu aga erindi rya yatika hasigaye 9 karosibe kurungu kale mami osibirota akajura kanika tutwara kagwireyo amabaragawo sigamanyi sigamanyi sugamami ni wani by my new sugamami wamona nsonyi wanze sogerera ko bezinda kurungi era mukya okala abantu bawo sibayina siri wena tumira ko kale boyfriend woba muchaba bawo ndi single oli single toyinza kubera ngo oli single lwacho olimba sirimba olimba toyinza kubera ngo oli single kale tumiddeko anti Savana ne mama Tana tumira ko ne bawo semuyina omuyina wama mami oli live Actara TV nayi wamabaragawo Bampita Shamira Nachidde webale kunyirira ngezaako soko bongeko wama ndi ku Kitala TV bakuzaalawa banzala Kiboga wane weno wajja kunonya sente bwe kiri so zirabika pola n'omusajja ofunye yena tuba n'abangi olina bangi lwaki mukola ebintu ebyo mwe mubituleetera tutya naawe lwaki omwe omufuna n'akumenya omutima kati bwakumenya omutima n'olyoka ofunayo omulala kati tusalawo n'obeerako eno n'eno anti obuzibu bwe muyina kati gwolina ow'enviiri owa renti owa simanyiriki si bwe kyali mu kusooka ne mwe ababireeta kyayika bakumanya nnyo omutima bagikutulira ddala si bangi kati nze nja kujja mbeere nga wa 10 kale tumirako abantu bo nga 3 okusooka ntumira abaana bange Tana ne Corini pazi ne sister wange kale katuve mu nkuba injure batali banize bata ne miyembe mekunura munene muno mugirima bulimo oba okugiyanka tugisuuburambe mugisuuburambe ate ogwo omuteko gwezinga gworukumi ojja kunguzaho omuteko gumuguraho gurungi gwokumanya ogurungi ogwonkumanya ogurungi onkomeremu ogurungi guno ojja kunsibira amabala gawe amabala Grace bikurubata bitanya irongo mporampora omusajja alinga alimuka akwikirize kujja kukora era muki abantu bawo nkabasatu
Nkuramukyaho mwami wange Rose. Okunyongezaho. Nkuongezaho? Tokunyongezaho. Nyongeze webale muno. Aramukyaho. Ndamukyaho muna dadi wange. Kandi abana. Abana balayisomera. Buwa bano ina bayinga. Nyina babiri. Kanda mukiho iba bakweta bata. Amabara gawo. Andongwera ngongo. Wanji. Bunu bukunura muno bunu. Bukunura. Ana ngongo. Ono runyo takurumanya. Hati toza balance ya kendo bindetere hano musibire muta amabara gawo. Zawadi Dorika. Zawadi Dorika. Zawadi Dorika. Ebikuru batabita hano. Ni okutunda ikabaragara. Okusoma. Okusoma. Osomeranga. Nyairongo isomero libinga. Alaiguru. Hati mulingo okusoma nkwendo ngambire nyina amahuli gange 10. Bwenkuli ya hasatu amahuli asatu. Nkagaba holi mweri muri katika kusigara amahuli nga. Kai wakusoma. Akusigara inga. Akusigara amahuli nga. Dandori. Azori. Kueshi maulire manga. Okiyabara abaramu. Ansa ndubo gifune. Kalera mukiyaho ba student ba baticha bawo. Bara ya. Baramukiyeho baticha bawo. Motigi. Modiro. Mujipunyi musukulu zo. Ajai. Okubakenga baticha bawo. Bakuremere kuramukiyaho. Mukayikuro sibirota. Giye bara mukayikuro. Ni ojeba. Amabara gawo. Amabara nde tukahirwa resta. Tukahirwa resta. Okutunda obunyanya. Ndatunde nyanya n'emicungu. Hati iwe nyanyo zisuburanka. Obozerimira. Ndazerimira nkoreho ntunde ezindi ndanguza be box. Abantu ina yunka bayenga umukobwa. Bashatu. Kukazara mpora. Kazara mpora abwo kwa Uganda ya hati kirendo zara abana balinganirira obufuno kora abashemese. Uwo musajjo kyamwina. Omushija arashira gukora ararugamo ati kikandetera kugira ngo uzara abana bake bandinganire mbono ko ndabashomese. Baitu we okyamwino bamukawukana. Ariho. Uramukiyo n'abana bawe. Baramuse kandi ndi nabo muka. Baramukiya bakurura Kitara TV. Naramusa Justina, naramusa Morini, naramusa na Mucunguzi, nabeka yakajura bona. Beka yakajura niwo musayija. Musibire muta, mame osibirota. We bale kunyirira. Okurugagura ki? Nyowe. Inkuruga ebyenyanja. Ebyenyanja. Nibyo musajja agambire muri ekyo. Akakusasura sente nkazinga. Nyowe. Nyowe ntabeyo. Utabeyo kumaisaki. Utabeyo nakusasura? Ukitsaka bakagamba bugamba ugenda ati bakuswera. Mumazire busumiki muswera. Tumazira mwaka gumu. Mwaka gumu gukyali gucheke. Moze akanda abana mwakazara bainga. Abana tutukazaire batujja kuzara. Ati mbara batakazaire. Tinkuhambura yuko ninkuyai. Akuwa tujazara. Mukwendanga nangu muno lave kyali ncheki mto. Ekyali ncheki. Banzo ngambire. Nyina amahuli gange 10. Nyali aho limu. Anyali ya amahuli asatu eri munyali gaba eri muri yatika gakusigara amahuli inga. Eri muri yatika. Akusigara amahuli. Akusigara amahuli inga. Okalia abiri eri muri yatika. Okalia asatu eri muri yatika eri munyali gaba. Akusigara inga. Akusigara amahuli. Akusigara amahuli 9 na mukaga. 9 na mukaga. Ramukiya abantu bawe. Nkuramukyaho mama wange Kagadi. Oli wakagadi? Mchweka. Bugwara hano. Kandonda. Na mulamu wange Matovu. Na mulamu wa Matovu. Kando musajja. Omusajja ndamukyeho no musajja wange. Kandi mukabaro. Mukayibonye utinyine. Kandi nyokozara. Ndamukyeho na Mazara. Kalo sibe kurungi. Owe nguziro ga miyembe kutakuleta balance. Mami osibirota. Giebali. Iyo kutunda ki? Enyanya. Nyokuni wakutunda enyanya. Mbe mukuzirima ngazi n'enyanya. Tetore kure matore kuzikwatira hano ya muhanda. Muhanda hano. Ate box iri musente zinga. Box itwa turi kurangura hakidomora. Hakidomora. Sente nkazinga.
emitwaro 2. Emitwaro 2. Ati amabara gawo gambe niwo? Nyewe. Ko Businge Alice. Ko Businge Alice. Era mukiya abantu bawo nkabasatu. Era mukiya abantu bawo nkabasatu. Bari kuno ya. Abakura mukiya bona abakurura bakura mutima. Orara musya uri kumanye barajeye. Era mukiya abo kumanye. Nenda mucyanye na wa Ivan. Kandondi. Nenda mucyana pastor wa Rehoboth uri kutura hano rugo. Akusembaye. Nenda mutsana Steve wa hano wekizindara. Nunu arange birango. Ati nkwenda kumanya nyina amahuri ganga 10. Kakubandi ya amahura 3. Eri muri kati kankagaba holi makusigara amahura inga. Amahura 3? Harasigara amahura 2. Amahura 2. Karoshibe kurungi. Kandamukiye orasta. Kono iruka. Kono iruka rasta. Osibirota. Ndi kurungi. Olisted. Ya. Yebali. Nyairongo kura mulimo. Nyairongo nyondo wa boda. Oli wa boda? Erinke boda ya. Boda eri alo maiswala. Bati bagaye ba boda mufukwana muna bakazi. Akwaha bakudupa. Bakudupa? Bati bakudupa. Bakudupa ite tutwara basabazi. Chonko ikara munu Nyairongo musenta. Munu Nyairongo musenta. Bikurubata bita. Hali titanya buzibu. Tibina buzibu. Ramukiya abantu bonka basa. Nyairongo yo nangira mukya. Yona. Nyairongo erimu abantu nkenkumi nkanizezo. Nkanizezo. Ati tonyibire kandi ngayo asatu. Kwa. Oiro banzongambire. Kakubamba nyina amahuri gange 10. Nkali ya amahuri 3 nkagaba holimo. Eri muri katika akusigara amahuri enga. Amahuri 10? 30. 10. Ngakusigara inga. Kusigara 98. 98. Karoshibe kurungi. Kanda mukiona abantu mugurushi. Chinyiro no kinga. Kingira wasa. Amabaraga. Yamukama Jackson. Nyairongo kora mulimo. Photographer. Abakutere bisani Nyairongo kabangi arona photographer ndi wensangire hali okosa kamera kiyo 6D era mukiya abantu bonka basatu naye akura mukiya era nda mukyara wange ndondi na abalodi tukora hamu oina studio muno Nyairongo iri mobile jambo kakubamba nyina amahuri 10 nkali ya amahuri 3 iri mu kali gabe iri muri katika kusigara amahuri enga iri mu kakora iri muri katika iri mu kali gaba kusigara enga ari 10 Kienda na Musanje Karosibe kurungi kanda mukiyeho nabandi muze oina nenkoni korankona muze yosibiro kani nkonera kandi kuruga kuri no obaire no mpondera kwenda kunkona kwa mbeta kona bayimbe ningeza kora manya no kora muri kuba no kugeza kumanyisa ka aba uri live alternative mabara bakunyeta tumwesige yasoni mwesige yasoni ya Nyairongo kora mulimo Nyairongo emiremo just yo kweyambe baitu koli musajja muraira nyene nkulebera kuli era ni muraira obanyi kole muntu ni basajja bararo kada turakorake muri basajja bararo sente zikuzoka Nyairongo sente za no musana gukutera mune bihimba bifire bicho libyo natebe timanya batura kwasama season ngwingi muno enjo niyene yakagwira mu season yone mari masa nyino mugisanyizire nene ayino mugisa gwa mande bayitimanyira aho batura kwasama anenyenke jya kutonya so tima baturafuna ubuyambi kare bintu byomera nebintu ko sente za bate abamo tujya kora enso y'umuntu batisebira mu komu mbintu bitatereire ati nyina amahuri gange 10 akubandi ya hasatu eri muri katika nkagaba holi makusigara maurenga amahuri 10 Okuba ina akari hasata iri muri katika okubana kaligaba kusigara ngai okubana sigaza cyenda na Musanje ya Karosibe kurera mukiyo bayideka nko mugisora mukiyo kola mukiyo bafane bange bona ba friend ne ba mami na daddy bona bali yoko bakuyembere karo Karosibe kurungi kanda mukiyo nabandi yes muzee osibirota asiba kurungi mabara yita Pangana Darius kuruga Chukube district munu Nyairongo hana honde nyondi yo muhinji konka government etwirukira musana gwatumara turukubi kwego kwezi kwa kabiri tukafuna nzura ebicoro byomere twashaka bahinjiro butunguru mwe twaza ko tutaba school fees yabane buzire man government tero buryo etuyambe baitu mukutema mune bibira ebira government akachitema yatembe chikwizo chona ya kumuhindi kandi mukubyara mune bicyo bikajyo kuno muhindi
muhindi iyo mukusinga kulima kikunu tuhinga bichori tuhinga bitoke nebicho nebihimba byona byombere konka byona byomere konka etwize cyoma kandi kiba cyo muhindi oba kisensera amaizi etwize cyoma cyo etwize kina mano kusinga bichori kale government ehulire ali abebembezi bona bempi bahulire bajja kutwara obukwenda bwawo amina era muki abantu bawo nkabasa indamusi abantu banje korwa ntungamo mukuru wanje mutotosije aba engineer ndamusya muto wanje aba justice nawe aba kapenta Kampala akusembayo ndamusya mukade wanje muhirwe kando mukyara omukyara wange nyumwina n'ubunyoro no wamuhire munyoro aha n'ubunyoro muramukiyo nawe yo kamwe akoro konka uri rose kuza kumuhika Rodi westera ngumuhike bunyo tuzikwata aroshibe kurungi mami osibirota amabara gawe amabara ni mukarwe go beniya umuntu nyayirongo ukora muri muke nengeza gutunda ubusera cyumba ubusera buno wabaito bwabakiga go mugusha n'ibicori sente zikuzoka bakubugura sente zibuzira bwo kuba tugahinga tukabura umushana gukava ibihimba byayanga kwera ubucori bwayo mana ubuhimba bwayo mati tubigira to twihiramo sente zikabura turashigisha abana ati mu kubaherereza abana basitamye babura school fees basitamye kasa government uliro muranga gwanyu baramukiye abantu bawo nayo nkabana ndaramusyaho umusija wanje cyonka rwire nicyo kumuyamba cyabura habwo kuba ntacyo twine ntacyo dusaruye arwire munonga ari mu bitaro uwo musajja akora muri mu n'umuhinji nawo murimi n'umurimi karosibe kurungi iyo hata no iyo umdara gwa gulinka buryaha buri kuri Yesu tukyala ntekanza tujalika Kitara TV mubale munaba kutondera ona hali mukali tuli Nyayirongo and of course tukyaenda kubaza abazamu n'abantu abali mu kyoka kino abakolera muno osibirota kono nyiruka osibirota mama birahabi okutunda bicho ebihimba ekopo kezinga enkumi ibiri ubakutabata natukunda Sharon webale kukora muramukiye abantu bawo nkabasaba ndamutsa umusajja wanje ari Kampala na mama wanje ngakusembayo tata wange tata wawe karosibe kuru nimukayi kurosibirota customer sibirota nkusange no gule ebihimbi Kiswahili yes baza mu Kiswahili kiyawo amabara gawo abare muzuri sawa damukiye abantu bawo nkabasaba sare eramukiyawo greet like your friends, three of them. Do you have some people you want to send greetings to? Greeting? Yes, I have some people. Like three? Like three. Let me send a greeting to my colleagues whom we work with in the barracks. Yes, that is Kesiona. Not forgetting as well the friends who are in Nyayirongo. So what do you do in Nyayirongo? Nyayirongo? I've come in the market. You have come in the market? Yes. Where do you stay exactly? I stay in Kesiona. Where is that village? The village? It is called Kesiona. Where? Where is it? Where do you pass? You pass that route there. Yes. Okay, nice time. Osibirota. Wanji? Tokwenda kunanga. Mukaikuro sibirota. Osibirota mami. Mukade niwe mukuru vugira. Niwo nakutunda bino. Yes, tukyala ntekanza tujalike nkwenda kuba ni mazenteka nzeno mebale muno abatuhondeire hona hali mukabayire abayire musize embaganize za heru abayire munyamase zembaganize za bunyoro kwenda kuba ni mbasima mebale muno kuteka ugeteka zetu mugamanti. Thank you so much kuranti ni muroni ni mutuhondera kuranti ni mutulaikinga kuranti ni mutugonza muno. And of course nkwenda kubajikizo aba Kitara Media abantu Kitara Media bakola videography na photography ona halokali boko ine mukoro gwawo oko ina wedding introduction oko ina mukoro gukwetaga ebisani na video don't look further
ogejja okufuna oba disappointments n'aba service providers abandi abajja kukolera ebintu ebitali birungi ejja bakitala media basobole okuba ne bakolera ebintu ebikusingayo basanga namba esimu 0788927635 ojja kuba oyina abakitala media tubaire Nyairongo ekintu Nyairongo kiba kusinga kuchula emusana gubaire mwingi and of course bagamba omusana gwokeze ebirimu abyabo bingi muno abantu abali mu kyoka kino bagambe bakulima muno ebicholi bakulima muno ebihimba bakulima muno ebitoke baitu bakuchura omusana gubaire mwingi season eno nibo kurana ensonga eno kuterera abantu kulinda obuhangwa buno niteshingire kubusiisa kutema emiti kutema ebibira tukubimaraho and of course obutuko bantu bitema kimanya kikumanyisa nti tujani tokuba tubona in the long run tujja tukubona n'omusana omwingi global warming ejja kuba nyingi muno so Nyairongo muranga goba guteire muno abantu bakuchura omusana gubaire mwingi season eno but government kusaba tuyongereme muranga ala abantu kulinda ebyo buhangwa tukwenda kusimba bukama bwaitu obwateireho obulyo kururantire bagamba nti kubyala emiti muntu babafire bagamba tubyala emiti and of course tukwenda kusimba nti bukama bwaitu babunyoro kururanti bakarugayo nenkola ejo eyo kubyala emiti tukwenda kuba tubaterera kuyongera kubyala emiti in a special way so that tulinde obuhangwa Julius Shomuhendo ni gagange and of course nkwenda kubasaba kusubscribinga achona yaitu ya Kitara TV no kulikinga page yaitu ya Kitara TV na my personal handles Julius Shomuhendo Facebook, Twitter, Instagram, Twitter ya X, Instagram, TikTok hona jokwa no sangayo Julius Shomuhendo tusolo kuba turubata itwena leka tutetene omunteka nzezindi ya Kitara TV nyikiza ndamukiyo bachali bange abembaganiza Benjamin Nyakojo Brian Kuramukize wona holokali and of course nabantu nywena javikere na nywena kubaramukiza in the special ni bagama tumebale muno until we meet and muteka nzezindi ya Kitara TV I sign out. Bye. Emyaka ati 10 omukama Kabalega akyalo omitima yaitu Abanyoro ekitere kinyakuteraniza Abanyoro omwihanga lya America kikuleteire kijja kuzoka ihamataka ekyo kukuza emyaka 10 eyikingura Kabalega chwa owa kabiri kutandika ebiro okwezi 5 mpaka ebiro okwezi 7 okwezi okwomusanju 2024 Hilton Washington DC Emmanuel Karokoville omu America emikoro yona ejjaka kutandika saisatu nyinkyakara mpaka saa mukago gwekiro obo kutahamu ojja kubona itagisa edora 15 ekyonkako kuba oli mu kitere kine kya Bunyoro Kitara iyo ojja kubona osasura edora 12 abasigazi kutandikira myaka 13 mpaka myaka 17 bajja kusasura edora 50 ekanda abana kuruga myaka 12 okusiribuka hansi abo babusa okusubira kubungire kibanja ekya www.bunyorokitarausa.org Diaspora celebrating 100 years of Mukama Chwatu Kabalega otaferwa ekatandike kamanyire notes zone kaijezi somere ebikwetagise kaije bikozere nikyo kurora mani ekyayebembeire yo what up people bantarapa diko mbagamba mbweneva no online mbanindura Kitara TV mani oli wakabi muno agerindiro webale girora mani big up on yourself yamani Kitara TV kwegesa kumanyisa